Uteti wa BBI riu no uthiete na mbere na kuguciriria mawoni matiganite kuma kuri atongoria o undu umwe na muingi kuma icigo-ini itiganite guku bururi-ini. Aikari kuma gicigo-ini kia ubunge kia Roysambu ni marakenereire kwamukira mendekithia ma riboti ya BBI kuma kuri mubunge wao Wahianya Ndirango guku makiuria atongoria macabithie ingi na kumarehera niguo mataukwo wega kiria kiri riboti-ini ino. Na ithuĩ nĩ twĩrutĩire gũkũ gũthondeka kopi cia kũigana tukiheaga andũ, atongoria makanitha, atongoria juakari, atongoria ikundi cia atumia, andũ a magaraji, makanika maheo copies nigetha mathome o mundu akahota gutua cira. Handu-ini hake Ndirango nĩ aikitie ritana kuri ambunge othe o undu umwe na atongoria ikiro ciothe mahimbirie tacokia riri ria gucabithia mendekithia ma riboti ya BBI na gucoka kumatheremia kuri muingi icigo-ini ciao. Na no njũria atongoria arĩa angĩ othe a Nairobi tutanathie kuheana our final submissions metikire kwamba gusupply copies cia kuigana hari andu aitu. Tuko na kiongozi hapa. Nao atongoria kuma kaunti-ini ya Naikuru matongoretio ni Gavana Lee Kinyanjui ni maheanite mendekithia mao kuri kamiti ya BBI rungu rwa utongoria wa Senator Yusuf Haji ona gutuika ambunge kihiri kuma kaunti-ini ino matinekinyia mucemanio-ini uyu. I want to assure you, in this document hakuna the word reggae, isn't it? There is no reggae in this document. Hii ni marembesho ya kisiasa. Hawa wanairembesha hivi na hata wewe ukitaka kuirembesha style yako pia uirembeshe, but we want to focus on the contents of the document. Na kama hii BBI ndio utakuhakikishia kwamba hakutakuwa na post election violence, basi tutaipitisha asubuhi. Gavana Kinyanjui ni okiriria aria makoretwo magithararia micemanio ya BBI akiuga ati matigetikira undu uyu hanike mucemanio-ini wa Naikuru, miario iria nyititwo mbaru ni atongoria matiganite kuma gicigo-ini giki. Kimipango tutahakikisha kwamba mtu yoyote ambaye anakuja na maoni ya kuharibu mkutano, we will deal with him hata kabla hajaamuka kwake asubuhi. We will deal with him from source. Hatutakubalia kuja hapa kuharibu mkutano yako, mkutano yetu. Kama we hauitaki, you are free to run your own things. Niseme bila kinyongo, hatutasita kuchukua hatua kali kwa wale ambao watafikiria kwamba hiyo siku ni siku ya kuja kuudhi wengine, ni siku ya kuja kusima sauti za wengine, ni siku ya kuja kuwekea wengine aibu. Tafadhali siku hiyo, kama wewe unajua hauji kusikiza, hauji kuongea, kaa kwako nyumbani. Maya mokite ona thengia wa mucemanio wa BBI uria urerigiriirwo gutabanĩrio kaunti-ini ino muthenya wa rucio gutirio. Ngiribotera Kameme TV, njitagwo Muiruri wa Kang'ara.